Gũkũ Damasha gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027 cigĩthiĩ na mbere na kwarĩrwo, President William Ruto nĩonekete gũcokereria gĩcigo-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri na kwarĩra mĩtaratara mĩerũ. Ũmũthĩ agĩcemania na atongoria matũũra-inĩ a kĩama kĩu 17,000 kuma kaunti-inĩ ya Nyeri, igĩrĩ-inĩ rĩa kuha mũingĩ gũtarĩria tabarĩra cia thirikari o hamwe na gũtũgĩria ngumo ya kĩama kĩa UDA mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027. Ũmwĩra nĩ ũmwendete toe moko na igũrũ. President nĩ akumithĩtie atongoria mũng'ethanĩro nĩ kĩrĩa augĩte nĩ kũingĩria ũteti harĩ ũthii wa na mbere wa bũrũri, akiuga thirikari yake kwa ihinda rĩrĩ ĩrongoreirie kũgacĩrithia mĩtũrĩre ya Kenya. Tulianza kuzima ukabila wapi? Si nyinyi watu wa mlima ndio tuanzisha kuzima ukabila? Mkanipigia kura ama namna gani? Sasa mnataka turudi kwa ukabila ama tuende mbele kuunganisha Kenya? Si tunaenda mbele kuunganisha Kenya? Yes. So barabara zenu watu wa Nyeri, nataka munisikize kutoka kwangu. Barabara zenu tutatengeneza. Na sio ile tumeanzisha peke yake. Barabara zinaendelea hapa Nyeri ni 700 kilometers, lakini katika ile mpango yangu ya 28,000 tunataka tuwaongezee barabara ingine kilomita 500 ya watu wa Nyeri. Na nitaketi chini na hawa viongozi wenu tukubaliane hizo priority list ya barabara mpya za Nyeri ni gani. Nyinyi sasa ndio guarantors wa ile bottom up economic transformation agenda, kuhakikisha ya kuwa ule msingi thabiti ambao tumeweka wa kiuchumi utaweza kuendelea na uendeshwe kutoka pale mashinani chini kwa polling station ukiendelea all the way to the national level. Atongoria arĩa makumagaretio president nĩ manyũrũrĩtie arĩa makoretwo makiuga kĩama kĩa UDA nĩgĩtete ngumo gĩcigo-inĩ gĩkĩ, makiuga aikari nĩ matũgĩrĩtie wĩra ũrĩa ũkoretwo ũgĩtwarithio na mbere nĩ thirikari gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Hata wakati tulikuwa na changamoto ya mambo ya taifa letu la Kenya, pale ndani kukatokea opportunity ya kuunda serikali ya kuwajumuisha Wakenya wote. Leo tuko na serikali ya broad based. Mumewahi kuona maandamano mengine kwa barabara? Mumeona fujo inaendelea? Mumesikia kelele inapigwa? Yes, kwa sababu inside the challenges that we have, we must look for opportunity to take Kenya forward. Na ile uoga kidogo tulikuwa nayo ya kwamba pengine umekasirika na sisi, umetuacha, hiyo uoga imeisha. Sisi ni watu wako, tunakupenda. Tushikane sisi wote, tukirudi mashinani, tushikane sisi sote to make sure UDA inatabaa huko kila pahali. Wale watu unasikia wakisema mlima this, mlima that, wewe usahau sisi ndio tulipeleka wewe huko na tutakurudisha. Sisi ni two-term, sisi ni bokse. Mheshimiwa Rais, ya mwisho, wewe umetengeneza urafiki na watu wa Nyeri kwa miaka 20. Hiyo urafiki sisi tunakaa urafiki na wewe kwa sababu umetengeneza urafiki na sisi kwa miaka 20. Hiyo urafiki yako na watu wa Nyeri iko dhabiti na hakuna mtu ama kitu anaweza tenganisha wewe na watu wa Nyeri. Makiria maũguo mũruna wa hakuhĩ wa ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ wa Gachagua, gavana Mutahi wa Kahiga nĩekorete haceke akĩhinyĩrĩrio kwanĩrĩra mũrũgamo wake, amu ica ikuhĩ Kahiga akoretwo akĩonekana Gachagua na president rĩu andũ magĩkĩrĩra nganja mũrũgamo wake wa kiũteti. Na ningetaka niwashukuru watu wa Nyeri na viongozi wote ambao walichaguliwa. Mjue niko pamoja na nyinyi katika safari hii. Tuko pamoja. Tuendelee, tuchunge serikali ambao ni ya UDA. Serikali ambao tulichagua wenyewe, tung'ang'ane nayo, itutendee kazi tukiendelea mbele. Hapo ni sawa. Thutha wa kĩama kĩa UDA gũtangatha gũcoka matũũra-inĩ, rĩu nditimũrano nene nĩ itanyĩtwo gatagatĩ ga kĩama gĩkĩ na kĩa DCP rungu rwa Rigathĩ wa Gachagua, o mwena ũkĩenda kwĩgwatĩra kura
cia gĩcigo gĩkĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Edwin Mbugua.